lada pisya bagi bahaying jompi kan le try baju kam ki jam jompi sa tangkat no sa tangka beri sudah nga tengam sung tanade kan ne kaching le jompi aba pidai ka kun kadu nga ngaladon kumno susya kontrol bai hakikni atau ngamla seban le Ya katate ngam datib bah ap ngandakili shwanaki. to Ngaladap keren ya katai kadang uba Henry kiong ladang kamla ya uta ulok banyak kajat kekur lejong ngahap bandit burno ya pi ban kinum itu syu yang ngatarai ngakamla ya kikur kejat lejong hi to lada kalau kumta ngala sutu lada ngamla man wat kam wat jam dalade wat labun ka kam jompi ngamla ban kata namar pi aitilur hakikni lajang ya se yang kai pengat suang ni sipang ni penyang ayuh ne kajakar bakan jakom ne to syu yang bet gen ne pila kerki ne am ngambut ong ya pi ya ke mo ban am to ong te pi ong pila don arngut am kikun hai te balai mo pi ngasa alang syu bat kalong kidan hi cenderung kendam kiban masuk tenar basung tu jimur ngaru kuncu hi kunta kipan lakan ngut ngalak don laingut ang bata helot kan te haba kunta long ne empan ai nomor phone jong pi ngarang don kam ta banyak kan bat pi kalau hi to halo pi le ayo mah ngadang yang kai pengat dia ngalak pencet jingbam ba pi set smart aban bam kan ya ali se wan di sana sini kumta se hot wan wat hai to ngan sawan ta sawan kloi mah hai to ngamur ban lain uswa sejak kabelan aduk lesai te salana pinuan pasnong saya aja kata teh namar ban wan sinong kak ru jenjar sak kabai lain wan nalor bajengan kamper lapidon hangno Henry ngan ong pi tang kawai wan amiat ke teshu shawai tang katahi kabanga shifting yo pi kelad yang akalok bad ya laki kun ngalak sung tu ya kata to tet no tu kusya kun wandi shano